Zdravo, ja sam Jelena i danas gledamo jezive Barbie lutke čija je proizvodnja obustavljena. Ja znam da već imam jedan video koji se zove jezive Barbie lutke, ali ovo su specifično Barbie lutke koje se više ne proizvode. Znači da verovatno koštaju mnogo novca. Iako se Barbie lutke uglavnom povezuju s lepotom, modom i igrom, You look beautiful. Thank you. postojalo je nekoliko Barbie lutaka u ograničenim izdanjima ili specijalnim verzijama, koje neki mogu smatrati jezivim ili uznemirujućim. Ove lutke često odstupaju od tradicionalnog izgleda ili teme Barbike. Evo nekoliko primjera. Tokidoki je inače japanski brend koji je poznat po rozim bojama, jednorozima, jako slatkom stilu. Ova lutka ima punk rock izgled sa šarenom frizurom i tetovažama. Meni je iskreno ona bila jedna od najlepših na ovoj listi, ali sve o svemu naravno da je njen izgled razlikuje od ostatka Barbie lutaka. Ove lutke su trebale da izgledaju kao likovi iz Zone sumraka ili Twilighta, ali neki ljudi misle da izgledaju jako jezivo, zato što ovo nije prvi put da je Barbie pokušala da sarađuje sa glumcima, sa serijama i jednostavno Barbie crte lica su ikonične, a kada Mattel to na neki način izmeni, izgleda jako čudno. Pazite, meni je najodvratnija Barbika ikada ona iz Beauty and the Beast kolaba, gdje su napravili Belle koja liči na Emmu Watson. Previše je koščata za Barbiku i kada Mattel to pokuša da izimitira, izgleda katastrofa. It's a girl. Changing table, a cradle and doll. Little one needs lots of care. To je, ja mislim, jedna jedina trudna Barbie lutka. Izgleda je izuzetno zastrašujuće zato što, ok, s polja izgleda kao najobičnija trudnica, međutim možete da joj uklonite stomak da biste izvadili bebu. I sećam se kad sam bila mala, zapravo tad su je pustili u prodaju i ne mogu da se setim da li sam je htela ili mi je bilo samo jako jezivo. Ali tačno se sećam da sam bila u fazonu, ok, wow. Meet new growing up Skipper. She's two dolls in one. Because when you turn her arm, you can make her change instantly from a little girl to a tall, slender teenage doll, which is something you can't do. You can have fun with Skipper when she's little, then suddenly you can make her grow up enough to wear her glamorous teenage skirt. New growing up Skipper is two dolls in one for two kinds of fun. Također se sećam kad su pustili ovu lutku u prodaju zato što je opet bilo jako čudno. You think I'm weird? Znači, Skipper je Barbikina mlađa sestra. Ali šta je bilo čudno kod ove lutke jeste što je ona mogla fizički da raste tako što joj rotirate ruku. Ako to nije dovoljno čudno, ne znam šta jeste. Brilliant. Yeah, I can tell you're less than thrilled. Ko zna Harley Quinn zna da nije pretjerano uravnotežena ličnost, da nije pretjerano zdrava ličnost i zašto bi iko hteo da se njihovo dete igra sa Harley Quinn Barbikom. Da li je stvarno primjerno za kompaniju kao što je Barbie, koji se trude da budu srećni, inkluzivni, da inspirišu male devojčice, da li jedna mala devojčica treba da se inspiriše Harley Quinn lutkom? Nema ništa jezivo kod ove Barbie. Jedina čudna stvar koja ljudima iz nekog razloga smetala jeste što je mogla da lebdi dok je bila pričvršćena za žicu. Šta, ne shvatam da li to treba da simulira nešto neprikladno. U svakom slučaju izletela je iz proizvodnje također. You really tinkle. Now wash your hands, baby sister. I'm so proud. Potty training. Ovu sam ja imala, ovu Barbiku sam ja imala. Imala sam i obožavala sam je. Ja ne znam ko je odlučio da nije primereno. Znači, Kelly je mlađa sestra od Barbike i imali su izdanje Kelly gde uči da koristi nošu. I ne znam, ljudi su valjda bili zgroženi tome iz nekog razloga. Ali moja sestra kao mala je učila na nošu uz tu lutkicu. I ja bih učila da nisam bila dovoljno matora.
Znači, ali najiskreniji, sećam se da sam gledala i bila u fazonu blago njoj. Blago njoj. Ona može da uči da kaki u savolutku. A zašto ja ne mogu? You do not exist! Važno je napomenuti da iako su možda neke od ovih lutaka čudne, meni ili vama, da i dalje predstavljaju veoma bitan kvalitet Barbie. A to jeste da Barbie može da bude šta god poželi da bude. Iako mi se ne sviđaju sve ove lutke, i dalje podržavam njihovu proizvodnju i žao mi je što su prestale da se proizvode. Poprilično sam sigurna da sada dosta koštaju takve lutke, baš zato što su obustavljene, i poprilično sam sigurna da postoji mnogo ljudi koji će dati jako veliki novac za tako nešto. Nadam se da ste uživali u ovom klipu i mi se vidimo u sledećem. It's all over. I'm done for. Bye, world.